لمدیا ده بریا 2 سالان مزگفتا شفاق هات خراکرین ایجا لشوناوه یکانوت چکرن مزگفت 4 قاتیه و 2 قاتن ویجی یم بنی تایبت جبو فقیانه جبو هیمبونه جبو مدرسه ادی هندک مایه کو انشاءتا ویجی بقدر لگوری پلانه وید رمضان ده جوه به لمدیاد مزگفتا شفاق یا 5 سالی جبر کوکم ببو پار هات خراکرین برێڤەبەریان مفتیتیا مدیادê û desteka xêrxwazan li şûna mizgefta berê mizgefteke nû tê çêkirin. Avahiya mizgeftê bi keviran û wekî mîmariya navçeyê tê çêkirin. Ev 2 sala camîke gelekî kulyeke xweşik û cihê feqeha û cihê medresê yêmekxana wa cihê razana wa û weke gund bînin kevirê midyadê tişkî qalicî goyanî artık ji midyadê re bê eserek çêbûya. مزگفت وی 4 قات bin û înşaata wê ji hindik maye ku biqete. Isıtma maya deriyê wê nakê mana, camê wê nakê mana û înşallah granîtê wê nakê em ê çê bikin. İnşallah nîzîkê hema heyvek û nîvê de înşallah mixine faaliyetê de. 2 qatên binê yên mizgeftê ji bo feqiyan hatiye çêkirin. ودوام نيجي اب جاميجي نقول تك جاميه ابدر جهه علم وعرفانه سيداي شيخ بشيره وسيداي ملا محمد شفيقه كوري شيخ خليل سرديفينا اف نيزيكي 6 صالي 5 صالي درس علم وعرفان دنا ملت لگوری پلان مزگفت وید روژیه ده بفکرن نیزی شسد انسان دکارن به هفره المزگفت نمیجه بکن.